Reka nanone ngusuhuze, reka mbe nagusuhuza we dukomeza kubana umunsi ku munsi udahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho inkuru ziba zigiye zigezweho zigiye zitandukanye. Yego, Donald Trump uruzinduko yari yagiriye mu Bushinwa rwaje kuba rwarangira ku itariki 12. Naje kuba nabaha update yo kuri urwo ruzinduko. Hari ibyo White House yaje kuba yatangaza, hari n'ibyo na bimwe mu byo Trump nawe bwiwe yaje kuba yatangaza, hakaba hari n'ingingo esheshatu baje kuba baganirira mwa kiriya gihugu cy'Ubushinwa ubwo bari ku meza y'ibiganiro bagira ngo bakorane ibiganiro. Izo ngingo esheshatu nizo tugiye kuba twareba, turebe n'ibyo White House yaje kuba yatangaza. Ibyo White House yaje kuba yatangaza nta bindi, yaje kuba yavuga ko Amerika yaje kuba yagirana n'Ubushinwa amasezerano. Ayo masezerano bakavuga ko ari amasezerano akavuga yuko Ubushinwa bugiye kugura indege za Boeing za Amerika, indege zigera kuri 200. Hakazamo gaze na peteroli biva muri Amerika. Gusa ndakwibutsa ko iki gihugu cya Amerika gaze na peteroli biva muri iki gihugu biba bihenze cyane, kandi buriya nta gihugu kiba gishobora kuba cyajya kugura ibintu bihenze cyane hari ibihendutse bihari. Nkakwibutsa ko iki gihugu cy'Ubushinwa cyari gifite imikoranire na Iran yuko 90% y'ibicukurwa kuri essence na gaze byo byagurwaga n'iki gihugu cy'Ubushinwa. Abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza ati ese Ubushinwa bwaba bwagambaniye Iran, bwaba bwayiteye umugongo? Hakomeje kuba hakibazwa ibintu byinshi, akaba ari nayo mpamvu tugiye kuba twareba zimwe mu ngingo esheshatu zaje kuba zaganirwa muri ibi biganiro. Ingingo esheshatu zaje kuba zaterekwa ku meza bakaziganiraho, akaba ari byo tugiye kuba twareba muri aka kanya. Ndagusaba ko utagenda udakoze subscribe cyangwa umakinga ashobora kuba wakoze subscribe kuri KGE, akaba ari uzajya ugenda usanga iyi nkuru nk'izi ngizi updates zigiye zitandukanye, akaba ari ntahandi wazisanga uretse kuri KGE. Mu minsi yashize nibwo twagiye tubona Amerika igenda izamura ibiciro ku bicuruzwa byari biri kuva mu Bushinwa. Ubushinwa ariko nabwo ntabwo bwatuzaga, bwahita ko buzamura nabyo bugafata ibiciro bikabizamura ku biva muri Amerika. Ino akaba ari intambara ari kubahanganisha muri ubwo buryo. Rero ingingo ya mbere yaje kuba yaterekwa ku meza, yaje kuba yaganirwaho, yari ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ikibazo cy'ubucuruzi nicyo cyari ku isonga, nicyo cyakiri ku isonga cyo kuganiraho. Mu myaka yashize Amerika n'Ubushinwa byagiye bishyamirana ku misoro ihanitse ku bicuruzwa, ubujura bw'ikoranabuhanga n'uburiganya buke mu bucuruzi. Hagendaga hagaragaramo uburiganya buke mu bucuruzi. Trump yaje kuba yasaba Ubushinwa kuba bwagura ibicuruzwa byinshi byo muri Amerika. Ibigo by'Abanyamerika bigahabwa amahirwe yo menshi ku isoko ry'Ubushinwa, hakagabanywa inzitizi nyine zituma ubucuruzi bwaba butagenda neza. Ubushinwa bugaragaza ubushake bwo kongera kugura indege za Boeing, soya, gaze na peteroli biva muri Amerika. Ndakumenyesha ko ibi ngibi ari bimwe mu byo Donald Trump yaje kuba yitangariza ku kiwe giti, kuko nta kintu kibigaragaza, nta masezerano yaje kuba yasohoka agaragaza ko ibi ngibi baba babyumvikanyeho. Byagiye bigaragara cyane ko Donald Trump we ubwiwe yiyizira, akaba yagiranye ibiganiro n'abandi bantu, we akaza akiyandikira ibyo ashaka nyine, agaha ba bantu nyine bagendera muri kirabaye, akaba aribo bashobora kubigenderaho. Ariko mu gihe hatasohotse itangazo ribivuga ku mpande zombi, ntabwo ibyo bintu uba ugomba kubyemera, cyane ko byagaragaye ko Donald Trump icyo kibazo agifite, agenda akagirana bimwe mu biganiro n'abantu, none we akaza agatangaza ibyo yishakiye cyane, dore ko Ubushinwa nta tangazo na rimwe ryaba ryigeze rishyira hanze ryemeza ibi bintu. Indi mu ngingo ya kabiri ni ikibazo cya Taiwan baje kuba baganiraho. Ikibazo cya Taiwan, kuko iyi Taiwan Ubushinwa buyifata nk'intara yayo, ariko Amerika ikagoma kuyishyigikira mu bya politike, ikanayigurisha intwaro. Amerika ikabishaka nyine ko yabaho nk'igihugu kigenga, ariko kandi bizwi ko Ubushinwa buyifata nk'intara yabo. Reka turebe byari bigize muri iyi ngingo ya kabiri.
kimwe mu bikomeza kuba byatera umwuka mubi hagati y'Ubushinwa na Amerika nuko Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo mu gihe Amerika ikomeje gufasha Taiwan mu bya gisirikare no mu bya politiki. Xi Jinping wabwiye Trump ko iki kibazo kigomba kwitonderwa cyane kuko gishobora guteza amakimbirane akomeye mu karere. Trump yavuze ko Amerika ishaka amahoro n'ituze ariko ikomeza gushyigikira ko Taiwan igomba kubaho mu mutekano. Urumva rero mu gihe muri mu biganiro ukumva ko umwe ashaka ko agendera ku byawe undi akagendera agendera ku byo uvuze, urumva ibi biganiro ntabwo biba bishobora kuba byagira umurongo muzima. Ari hahandi navuze ati ugomba kwitonda ntugendere ku byo kanaka yavuze cyangwa kanaka yavuze mu gihe ku mpande zombi haba hatabonetse itangazo ribyemeza. Urumva nk'ingingo ya gatatu nta musozi ifite, ntiwavuga ngo yakemutse cyangwa ntiyakemutse kuko ntaho ubona birangirira. Urumva Trump wakomeza gufata ko uvuga ko agomba kuyishyigikira ariko kandi Ubushinwa bwumva ko iri ari intara yabwo, nta mpamvu yo kuba Amerika yayishyiramo iyo myitozo ya gisirikare cyangwa ikayifasha mu bya politiki n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo Ubushinwa ntabwo bishaka. Amerika rero mu gihe yabikomeje kubikora, urumva ntabwo baba bashobora kuba bakumvikana. Ingingo ya gatatu ni iy'ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano. Ikoranabuhanga yarinda ingingo ya gatatu ikomeye cyane kuko ibi bihugu byombi birahanganye cyane mu bwenge buhangano, aribwo tuzi nka AI, gukora za chips, imodoka zikoresha amashanyarazi, itumanaho n'ibindi bigiye bitandukanye. mu nkuru nari nabagejejeho bwa mbere nababwiye ko uyu Donald Trump yagiye ajyanye n'abayobozi b'ibigo bikomeye cyane harimo nka Tesla, Nvidia na Apple, bari mu itsinda ryaherekeje Trump, bigaragaza ko ubukungu n'ikoranabuhanga byari bifite uruhare runini muri uru ruzinduko Donald Trump yaje kuba yagirira mu gihugu cy'Ubushinwa, cyane ko bavuga ati buriya igihugu cy'Ubushinwa mu bintu byo gukora amachips, Ubushinwa buri imbere cyane burusha igihugu cya Amerika. Akaba ari nayo mpamvu yaje kuba yajyana aba baherwe no basanzwe bazwi mu bintu by'ikoranabuhanga, babashe kuba bagirana ibiganiro byo kuba bafite uburyo nyine bahuza bakagenda bahanahana ubumenyi. Gusa si ibyo ngibyo gusa, hari indi ngingo ya kane, umutekano, intambara n'umutekano mpuzamahanga. Trump yashatse ko Ubushinwa bwagira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo by'umutekano ku isi birimo ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati. Yasabye Beijing gukoresha imbaraga zayo mu kugabanya ubushyamirane, gufasha mu biganiro by'amahoro. Xi Jinping yagaragaje ko Ubushinwa bushyigikiye ibiganiro n'ubwumvikane aho gukoresha ingufu za gisirikare. Mwagiye mubibona cyane hamwe mu bihugu bigiye bitandukanye, wenda dufatiye nko ku rugero nko kuri Iran, Amerika ni hamwe hantu ibishaka gukoresha ingufu za gisirikare, aho igenda igatera Iran ibwo bati nimudakora iki turabagira kangisha imbaraga za gisirikare, ariko twamaze kuba twabibona ko imbaraga za gisirikare kuri Iran kubakanga ntaho bibakora, aba ari ukurushywa n'ubusa kuko Iran yo yaramaramaje, nta kintu na kimwe ubona nyine kiba gishobora kuyikanga. Indi mu ngingo ya gatanu yaje kuba yaganirwaho ni imwe mu ngingo yari itegerejwe n'abantu benshi, ari nabyo Donald Trump yagiye yifuza kenshi, dore ko twagiye tubona ko Umushinwa na Iran ari abantu bagiye bafitanye ubufatanye n'inshuti b'inkoramutima ku rwego rwo hejuru, ari ba bantu nyine bakorana bikagaragarira isi yose. Ingingo ya gatanu yari yitezwe muri ibi biganiro byari kubera i Beijing hagati ya Donald Trump na mugenzi we Xi Jinping. Kimwe mu bibazo byafashe umwanya munini, amakimbirane hagati ya United States na Iran. Trump yaje kuba yasaba mugenzi we w'Ubushinwa gukoresha umubano mwiza bufitanye na Iran kugira ngo Ubushinwa buyumvishe kugabanya ibikorwa bishobora guteza umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko
by'umwihariko Amerika yashakaga ko Beijing igira uruhare mu gukemura iyi ntambara ikaba yarangira burundu, cyane ko twagiye nyine tubibona ko Donald Trump avuga ati nsizeho agahenge, Iran akagaragaza ko ako gahenge itagashaka. Ni bimwe mu byo yaje kuba yifuza nyine ko Ubushinwa bwaza kuba bwayifasha kuba yahagarara bitewe n'umubano mwiza Ubushinwa bufitanye na Iran, dore ko Ubushinwa ari umupatineri ukomeye cyane wa Iran, ko twagiye tubibona ko Ubushinwa bwagiye buha Iran inkunga ikomeye cyane mu bya gisirikare kugira babashe kuba baza kuba bajigirira nyine Amerika bingana gutya, kugira ubwaho Amerika ubwayo yisabira ibiganiro, kandi imbere baravugaga ko nta mpamvu y'ibiganiro. Twagiye tubibona cyane. Gusa si ibyo gusa, hari indi ngingo ya 6, ni ingingo imwe ikomeye cyane. Ingingo irakomeye cyane ku buryo ushobora kwibaza ati iyi ngingo Ubushinwa buramutse bwayemeye yaba ari ingingo ikomeye cyane, kwaba ari ugutera Iran umugongo bigaragarira isi yose. Mbese Iran yabibuze epfo na ruguru. Ni hahandi byaba bigiye kugaragara ko Iran dushobora kuvuga ko byabigeze ku iherezo, ariko bamwe niko bashobora kuba babibona. Bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye bakavuga ati ibi ngibi bibaye ari byo bikubiye muri iyi ngingo ya 6, iyi ntambara Ubushinwa bwaba bugize uruhare mu kurangizwa kwa Iran, ko Iran hano baba bayirangije cyane bikomeye. Ingingo ya 6 nk'uko nabivuze ni ingingo nyine ikomeye cyane, nayo tugiye kuba twareba, turebe ibiyirimo, tubashe kuba twabisobanukirwa nabyo. Nawe wibaze ati si ingingo ya 6 iba igendeweho, urumva hari icyaba gisigaye kuba iyi ntambara noneho yashyirwa ku iherezo, kuko byagaragara ko harimo nyine ubugambanyi bukomeye cyane Iran yaba yakorewe muri uru ruzinduko Donald Trump yari yaje kuba yagira mu gihugu cy'Ubushinwa ku itariki 13. Amerika muri bimwe yakomeje gusaba, kuba yasaba Ubushinwa, ni ibintu ubona ko bikomeye cyane. Sinzi ko Ubushinwa bushobora kuba bwabyemera, ariko se mu gihe Ubushinwa bwaba bwabyemeye, ni ikiguzi kingana iki umunyamerika yaba yabashije kuba yahereza Umushinwa kugira ngo Umushinwa aba yakemera izi ngingo zimeze gutya umunyamerika yaje kuba yamushyira imbere. Ingingo ya 6, Amerika yakomeje isaba ko yahagarika kugura 90% bya essence ikomoka nyine iba yatunganyijwe muri Iran. Amerika ikomeje gusaba Ubushinwa ko yahagarika ubufasha bw'intwaro, ikomeza guhereza Iran. Ikomeza iyisaba ko Ubushinwa bwafasha kurinda inzira y'ubwikorezi bw'amavuta bunyura mu nyanja ya Hormuz, ko Ubushinwa nabwo bushobora kuba bwayifasha kuba ubwato bwarindwa nyine bukajya aho buvuye n'aho bujya bukaba bwagerayo amahoro, hatabayeho gusoreshwa, kuba bwasoreshwa na Iran, ibyo bitabayeho, cyangwa kuba bwagira n'ikindi kibazo buri mu nyanja. Amerika ikomeza yisaba igira iti gushyigikira ibiganiro bya diplomasi aho gukomeza ubushyamirane, ibyo bikaba byarangira tukagendera muri uwo murongo umwe. Ku ruhande rw'Ubushinwa, Xi Jinping yashimangiye ko ikibazo cya Iran kigomba gukemuka binyuze mu biganiro no kubahana hagati y'impande zombi. Ubushinwa bwirinze gufata uruhande rumwe, ahubwo busaba ko habaho ubwitonzi kugira ngo hatazagira intambara yaguka ikaba yagera mu karere kose. Iyi yari imwe mu ngingo y'ingenzi cyane, kuko Ubushinwa ari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane ba Iran mu bucuruzi bw'ingufu, mu gihe Amerika ikomeje gushyira igitutu kuri Tehran. Ibintu mugenda mubona uko bukeye n'uko bwije. Mu ncamake, ibiganiro bya Donald Trump na mugenzi we Xi Jinping ntibyagarukiye ku bucuruzi na Taiwan gusa, byibanze no ku bibazo nyine cya Iran, aho Trump yifuzaga ko Ubushinwa bugira uruhare mu kugabanya umwuka mubi no gushaka igisubizo cy'amahoro arambye.
Mu gutangira naje kuba nakomoza ku byo White House yari yaje kuba yandika ivuga ko Ubushinwa bugiye guhita butangira kugura Boeing drone z'igihugu cya Amerika zigera kuri 200 kuba zajya zifata gaze na essence mu gihugu cya Amerika. Nababwiye ko iyi essence n'ibi byo muri Amerika bihenze cyane, izi essence n'izi gaze, kandi mu gihe Ubushinwa bwaba bubifata muri Iran kandi ku mafaranga make cyane. Hakomeje kuba hakibazwa ese aya masezerano yaza kuba yaje kuba yasinywaho, bombi bakaba bayashyiraho umukono, mu gihe abasesenguzi bagiye batandukanye bavuga ko aya masezerano abaye yashyizweho umukono Ubushinwa bwaba bugambaniye Iran, bwaba buteye umugongo ku rwego rwo hejuru. Nubwo bikomeje kuba byibazwa gutyo, ndakumenyesha ko kugeza ubu ku ruhande rw'Ubushinwa nta tangazo begeze basohora byemeza ku masezerano yaba yabaye, niba kuko ayo masezerano yaba yabaye nk'uko White House yaje kuba yabitangaza. Nta kintu kigaragaza ko ayo masezerano yaje kuba yaba, akaba nyine ari ibintu bikomeje kuba bitera urujijo abantu benshi. Kugeza ubu nyine Ubushinwa nta kintu barigira babivugaho. Ndakumenyesha ko mu gihe baba bagize ikindi cyo babivugaho bo ubwabo bagatangaza ati byagenze uko bimeze uko, ibyo mwabonye ntabwo ari byo, nta handi ushobora kubisanga ni hano kuri KGE. Akaba ariyo mpamvu ngusaba kuba wakora subscriber, tukajya tubana umunsi ku munsi mu nkuru zigiye zitandukanye uzajya uba wateguriwe hano. Icyo ngusaba nta kindi ni ukuba wakora subscriber. Urakoze cyane.